Miert atisap toau city, the simplicity of the gospel of Jesus Christ. Miert atisap toau city, wewetsun mebetirasin ats wewedi e kapasin God. Sisap at tiri sakur kapas yarabwe ewe resi erarabasar rasap wewedi ewe borausen mare. Ike ewe gospel of Jesus Christ. Efesos sapuru wakasirwaru geritiu apa sapun ren and God robots owa kurabarau ren abi nuguruk. E marau owa eri esap efisiebi pue en God nifang ngerikebi. Esap paniwirin abiagang pue esap or even epotogori egeng ren. Efesos sapuru wakasirwaru ngeritiu irabeta apasa. En God robots osiakurabarau ren ats nuguruk non met. En God ye robots I fausun nou robots God afang Jesus. God a tirati norewe eraben juk usu John 3:16 a apasa. Pota a tirati pun kits sesedori pusin abarawakits. Ats verfurrets ats otsore furri sakuragag we burinne. Setori are po sefiri barawan nguruts ikakit si burevero siri ferufan. Ira pun kot mi kura ngesi setori pusin at si barawakits iwa fagoto sises. Noraru bobots betong makirakirots a fagoto sises pun kit si potori kura marau non met Christ a furri ferasegasits warawi repegas. Iwe at the end of the day iore kura ningren era. Esap me at sabon sises patsak. Esap me sabats kot patsak. I akura ning ren met ivi panpusin furry non Jesus Christ. Eso rebere potogori etereng iwa gau kura barai pokiter eiwe verfurruts. Rede eiwe furry sakura gang me burin eiwe na war furry fara mogori wasupang ngeri arabas sakun pisek pokiten esor pisekir. Ikke agagen murin mi uts at si befurry. Nge a fito siri tong. Paiperera kot I tong. Pokiten kot aran nom non kits iwe ikke agang murin si a furry. A fito siri ats tong purewe kot mi tong a non nom reds. Iwe si a furry ikke agang mi murin pokiten en kot a fangiri kits ekki uan ngun mi fen miran nom nor kits ekki tong kirekiruts sia pueroroi narats fufur pokiten god a non nom non kits ngesi se furri ekki fufur sokur fufuri wurin pun sipakura marau ren esapira esap ngai bu furri sokura gang mi wurin ngai ba chotsure furri sokura gang mi wurin puri potogori kurabarau ren. No. Epo fera poset. Sia kurabarau ren sises puria furri wagang mi burin. Mi awe soroi me warewe repeges. Mi pan marau sefen. Accomplish siri era agang mi burin. Puren megang si potogori kura marau esemuts. Nge safen ngai bue achochore furri en. Puri potogori kura marau esemuts. No. Si bue achocho ne furri. Ekara sakuragang me burin nge afi do siri pokiten Christ a emwerikits pokiten Christ a fangirikits e bira fön marau mi urrentong metots mirsi si a furry a fis pokiten ats togei arabas nge kewin pokiten ats togei kot nge reratsia wewe te besiri ge kot a akom togei kids usurbet paipen apa sagarikits irapura. It is very important at sisap toau siri the simplicity of the gospel. Kits very siru uputi non tipis usurbet Psalms chapter 51 verse 5 apa sagarikits nge naratsia chak uputing kits vi uputi non tipis nge pokiten Christ awar pokiten Christ miwar mi uputi through a Virgin Mary. Ese uputin non tipis usun kits verisin. Pura uputin non ferufan through even virgin
through marabaregun mifen iwe renna wewe esepan usun kits medicine kits medicine kits bi uputi non tipis pokiter kits bi tapoto rin ewe original sin ewe tipis mi fis narawe garden of Eden nga at sabon sises esepan uputi non na sin nikiri kese uputi non tipis purbi uputi through even virgin nga raporon outsian iwe uputi through ewe barabaren ewe gun mifen. For that reason seri chakan non uben meri uputi memeride merawarawi repeges eseoran tipis iwe renawewe pokiter kitsia nuguruk ngeia vera warawi repeges iwe au surutaga marawen Christ nabiri veributs siriaro puti toria toto warawi repeges atogori arab fair words marawen Christ nabi burin marawen Christ nabiri veributs we was ser holy eseor tiki puru tipis non atogori arab fair wom apatori arab fair way esaptuen agang e pusei free nge an Christ ewe agang me murina esaptuen marawe ba chochogori sakun agang me murina be barawe very words nge an Christ ewe barau me very words wari forufan arawe ti forufan. So this is the simplicity, this is the picture of the gospel of Jesus Christ. Awisen maraweri ewe barau mi burina mi very words veritas burgit si setogori atibwe poriwete si borretin achogori atibwe ifaiwe ni very words memwen god nga kitsbi chak ni bengai iwe ro pur Christ awar pur Christ ebwe wisen maraweri era marawen ni very words veritas iwe kotaran negori gits nge usurge gits yafen maraweri barawen Christ ebi very words nge barawati ebi bengai afiti Christ nevero ora we repeges iwe nupwen siar kunonna porosen marai iwe Christ to aron non kids non iwe non kids ewe gun mifen iwe me garaye sa togori kura uwan ngun mifen iwe kara uwan ngun mifen mi murin kara uwan ngun mifen erisikits atibwe barawari barai vi birafu barai vi ekesiun siriwe barawen mirenom sia togori atibwe puriwete kotsmetots merom sisidori atibwe puriwete sisidori atibwe budara sia tori atibwe budara sokkuragagen Farufan sakun mocherian futuk sakun trucks kitsbi akaga iberom kitsbi kusu bai kitsbi omoga snafi kitsbi verfur sakuraga tipis niso memweratsi so pupuru kefen niso gasia kitsbi pupuru outside of marriage iwe ekebiri sin ratoria robo morro siatori atsibwe Pachakun Budarai, Pokiterewagun Mifen Aranam non Kitsiwa, Murikits, Atsipotogori, Obut met Mingau, Nesipure Baravari, Barai Vipin, Pokiter Christ non kids. Ye a simplicity of the gospel, ye marabaran me pachakuran a good news of Jesus Christ. Esap ayagang ubagurabaray ren ni en Christ agang mi wesira warawi repeges irabit ubagurabaray ren. Ay warugu pun Christ mi bin seri an ubudi wari ferufan me merida mero ban maraw sefen warugu ke Christ mi was ser bung mi was ser maraban mi was ser bin urusan mararan na wari ferufan iwe kids sia togori kota to iren negeri kids nge sia paruputi non niberi vet story ats mero pokiten Christ nge sapui pokiter kids Christ awisen fangiri kids marawaro biri biri vet anna wari ferufan nge barawatsi biri benga seri atsuputi afiti Christ nebera wara wir repeges ira outsian meraboten ewi repeges pur Christ mi sire ge kids sitori pusin safe kids irapun Christ mi war irapun Christ uputing irapun Christ mi vero pun ebeban marau sefen ngen noran furry betara kids ya tori kura marau ren. The simplicity of the gospel is very important. Aresap corrupted aresap atsisap atiri thoughts arepotorong non pun site apachate thoughts iwe siatori barpusir kura feyengawan seri sabatskot wanang because it is not our works epo safe frikits pura sapore pwe
again gren. It is the work, the finished work of Jesus Christ on the cross. It is finished. The work that he needed to do, arabadori peiri niwirin atstibis. But he gets paid up, he gets nuguruk, iwe niwirin atstibis merojak, usuribet buge Romans miaidigerigic. Nge and god nifang, marawasimmuts aronom non Christ Jesus. Ye a borosen maraw. God bless you all.